Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad bin Adoneko. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha wa al'amaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samud bitaqwaha idh ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakazzabu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihi fasawwaha wa la yaqafu uqbaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'utilat wa idza al-wuhushu hushirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu zuwijat wa idza al-maw'udatu suhilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza ash-shuhufu nushirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idza al-jahimu sujirat wa idza al-jannatu uzlifat alimat nafsin ma hadarat fala uqsimu bil kunnas al-jawaril kunnas wal layli idza as'as wash-subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsyi makin muta'in samma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa biqawli syaitanir rajim fa aina tadhabun in huwa illa dhikra lil alamin liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Sadaqallahu maulana al-azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu ruhya bil haqq. La tadkhulunna al-masjidal haram insya'Allahu aminina muhallikina ru'usakum. Aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Fa'alima ma lam ta'lam faja'ala min dhalika fathan qariba. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Tawrah wa mathaluhum fil Injil kadharrin akhraja shatahu fastaghlaba fastawa 'ala suqihi yu'jibu dhurran bil wasil. Law ittala'at 'alayhim wa'adallahi alladhina amanu wa 'amilus solihati maghfiratan wa ajran 'azima. Sadaqallahul 'azim. Allahu Akbar. Ẹbí ọlọ́run tóbi. Àkí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wa tí wọ́n bá kí Al-Qur'an wàláyé àdẹ̀gbádùn wọn púpọ̀. Lẹ́nu bàbá àgbà nínú ẹ̀kọ́ wọn ni ọlọ́run kó ṣàlékún wọn àlùbáríkà. Wala la ilaha illallah wala la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bàbá wa Salahuddin akí àsìkò gbogbo ẹbí ní lápapọ̀. Wọ́n tún kí mo sí gbogbo ẹbí ní lápapọ̀. Kùránì ni wọ́n ké fún wa yìí. Ó wá fẹ́ gbé látòrí Salahuddin family. Bó ti wù mí nìyẹn. Látòrí Salahuddin family. Mo fẹ́ ká wá san wọ́n Kùránì àti àdúrà bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n ṣe fún wa. Inshallah. Torí pé la máa ti pọ̀ níbi Al-Kùránì yìí. A mọ̀ lọ síbi kí a ṣe àfihàn àwọn tí wọ́n ti ń bẹ lórí ìkàlẹ̀. Inshallah. Ká máa lọ sílẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. Àbá ní ẹlọ́jọ́ òkú náà. Nírètí àwọn tí wọ́n ń bọ̀ torí pé ní a ṣe ń retí àwọn gẹ́ẹ̀sì wa kọ̀ọ̀kan àti àwọn